Aner malaken yam kana diadin kontin barwani lingwasame bana riktin kona lat karodian bana kelin ka gatin konti la gat South Sudan din tere wich ke Libya dala do te kerikt wande ci tore wishin winami de gorno bana kelin kel ka ta dana shiga toka je bana tin kona lat korodin bana kan ajin go ken te kere shush kemdi te ka ta dana shalat keje bu ko le to wan bana kelin ka jaler me gore jen o jindere na me dere ja gore me ne mi chatok ko gor ken liang shoja dana tegetin bu kon ma dana chala da kume dung Libya ka kwinenten kon tin chiken ke yen bana jelin kel ka jaler mene gan werngai kon no riudi en dial chike jen chika orar la woken ke Libya la woken ke Europe en winemi jen gwada dana wokeri to wan woken ge jekten enono shirkum nen yema magwasa mena che togano che Libya chiken te ka dor mi chiken lat ko biken mi bej biken lat ka gaten konte la gat South Sudanese tin chengre witien ka jowon shalat ka jen lerame ban to wan ken long ban ka ling ka ta dan dong de na de ken te ka ngesh ketin kone lat ka rodien mi jira mi mo jedit ka channel ma gore jen wo jin der jen yo ka nase ko kien ko der tin kone tog der ka ngach gwasa mene anda mandu ne chang kos nyamala ya nong roi nong wasa me gor jeno bia roche me bia jelin ka do badana sha nong ka je chala do ne en wale ki ka konin din tin pai we shari po charge no na earlier today Libyan police arrested 9 South Sudanese nationals suspected of being involved in gang-related activities. The arrest happened during a large security operation against criminal group. Authorities confirmed that the suspects are under investigation, but no full detail about the charges being shared. Mlingan magwasame ne kontin kontila ngwantin kontin tere wishin wine mi jalado kan chaka kep ka gat South Sudan. Kana kula no mika gaat jani ki ka gan Nuer but chi Libya police nitin konin tere wichin wina mi chikala dan wo chicken South Sudan ni choko bangwan chicken ga kep antama kare ti jere we dien de kona shugu jeno gaat kon shush ke longre wichin wina mi ken chaka kef ti chalka ti chaka ngamne ka chaka kep yamane ka chaka kep yobane to ka dia kep ka amnen yana me enatin content shalke ijilibya kan len mishil ken mene ko ken wa chicken let chicken to chicken ka gor ke chicken ka nok kana gor no bi ken enatin content lat ke bi ken ga dil kap ka bi ken ka yen ngai kon no ne kon ke gat kon wo kare wishin wina mi ko brand be tek da be joger dundo siang Libya siang me be long ka ta da ngai kon asira ma ngai kon alongo no che tegenete ngwanti chi jen ano netin kontin la South Sudanese de chiwo ke Libya re wishin winami ala sian dien beche long shira ma ngai kon ye siang me de larno e siang mugwa e siang me bej mogoro de kon di alba de kon take awareness tin no wokedi ke sian dien wede na mo ke le gor jen wode jangat ko wodi rune to wan shush kana long Joje shui ka gwasa mi shere mangai kone gor kan lwak badangam buka lwak ka kan bar korodin ka kwi kordana tore go ka South Sudan kan siangan jega na lat kan nagaje ko mete kwar mu gwateten ado bedien mede na rodien de karen le bar ka jere go jona ka de kan chu cheng ne go tikar de la bar de siandien dara chukwa dundo men ngai kone ni siang te dial la kum South Sudan che dier kenetin konte la gat South Sudan jem nari na barantam brama jien bo gwam dong daro savaiten no bana jorodian bana jalim gwasa me queenenten content shoot no mass deportation of South Sudanese national race concern in eastern Libya. The head of the Department for Combating Legal immigration announced the deportation of 700 Sudanese national. Photos show hundreds of people in the desert beside military vehicles. Key question remain unanswered. How were so many people transported to desert? How exactly were they returned to Sudan? Who received them at the border? Human rights groups have condemned the act as serious violation of human ethical and legal standards. Reports say the displaced were separated. Elder people admitted while the sick were expelled. Observers are calling on the head of the
you need to explain the mechanism used in the deportation, the guarantee of safety given to the deportees when they entered Sudan. So jowlin kon magwasa me ne tinen yengati ke ne timote shala do sha deport wa ka kwa deport ken ke ji Sudan ken South Sudanese ko ken matka ke kendial chakula do ne di shuku kudang baro te shala do sha ka deport lo je ka joklo je ka Sudan ken South Sudan ko ere wichin winami chicken identify the no ne di te ke South Sudanese ke Sudanese ne di almat ken ke chol ka kendial no ke ji Sudan no ala ji Libya chicken ka be men tenen yen tonta men te gradient Kingston Libya ala department the contain la immigration la kan ka kev la ramisho da mare wij bang kan kon ngach la kan a kev kan chicken ku te jeno ne adobe dien cha user ko ba ne ti shuko kudang baro ba ka dil wo joba lo ka South Sudan ke ba lo ka Sudan ko ntame shio la lo ka South Sudan bat la ka nan ka Sudan ko jen gwada na beken keje Riunen to wan tele kai di ni nying South Sudan do teken kai di ni so dung nying Sudan ke jordan shalat no chi question kul bena wona ne di chup kudang baro shupkan ka desert di adob den shupkan ka jama ba ka lo kabre wichin winemi men shalat gwas me shalat o ken chikenetin kontin pol panken chiken galat golka ka chikenetin kontin tek panken chiken ka nak ka jordan shalat jeri podana chanu ngaken kane shikana chicken kelling gwada dana tegatin shikuma chicken lien chikenetin kon weekend kan go nediti chicken take a pol point kan nediti taken ga pol point wa chu kanetin content dong telamu to ka kai shukan ga shuna ka jawdana chalat ke nedito ka jisa Sudan kan Sudanese so jo me gorjen wode yana linka ta dan en chetwo ka je bana lero dien dana to bana je din nyokom lin kono gwada mene konti ga ngajba ka tin content to Kodi take a wan lat Carodian to goro baling kaduptin content to ken keje. Guasame bana jo me bana je linkele nyok. Jo banling guasame lerm bej michi tuok ba mugoro der ander take a liangde. Are ler kaname men chala do nene take ne itela ji South Sudanese te ka year ke ticho year. Kene de tone wa mishika o yero tirmnen yana magwasamo awaken shub kanere shub ka jendi baro ba gorba kunye ba kulenu jokaya 57 South Sudanese missing in Mediterranean Sea. A boat carrying 57 South Sudanese migrants, including 13 women and 3 children, has gone missing in the Mediterranean Sea. The boat left Tantan, Morocco, 3 days ago, but since then there has been no contact. The Spanish Rescue Service Salvametogop has been searching for days, but so far no trace of the boat has been found. Families are deeply worried and fear are growing that another tragedy at sea may have happened. Jolin kon magwasa me netin kontintere wishin winemi shikarwa jenu ne take South Sudanese ndi choko jendi de baro ne to wa shika wi yer ke budlo wekan ke Europe ka Mediterranean Sea jen la jen ke Libya bane ri chagol larno jen kan gwal chal ke Tantan ka jen ka Morocco enona wachi ka tegni dang do ta magor ka ke ne ka gwade da na shika o yer awa tere ne ti shirwa ka ka kwai ke no gwade da na shikan wakaje anta madina lon ka gwade da na shika otin ne de jendi de baro to la South Sudanese no kandial ka kwai ka gwade da na shika chupten ko tel ne dishi kan roi ka chinal roi boka tishal ke Salvamentogop kanetin kontela na la kan ka wiya go la rescue service team alo kana wacha ga jagbore year ko de kan ka gor kanetin kontin chure year ne de to ke South Sudanese ne de jendir baro de tone watina gor ka dien ko ken de goto kon tikitin de ke jekke de ngat bare yi ngai kono ko kor gwadan bay pay wo chane ngaje no ne de shop ke jen badak jen baro tila ji Ethiopia chike lure year ka dob Yemen ala woken ne ke chala woken ke Djibouti wachi radiant yo yagre wichen winemi wade jo chike ne de kalkari ne ndial chike liu kare bor de chokwe korte widio ya wachi ne de to chike liu na mi kuje mi ke Yemen but kuje me ke Libya tiliate tene chiang mishi bon mishawa
na la bon mi se jien we ka euro mala to genene ala mwang la lenye but kaper la we ne ala longa en taka son gwada mo taka mi se but jelen be but be jebu bene di albo ka bo pier a chang te point ba te ka jacket ala jacket dan ku dong de to arka je nakana so be jamat ajala chwal no mi se ko de no bishop mi se ko de no be je ron dara mo be liwan dara mo ne amen kuna la dir ge jene kene de gente ka dor chal ka tan kene Morocco wa ci ga tegnin dang dio kwai ka goten kona tegaten ci ga cho de angume gwan dien tegaten otema wa kwai keja so dear ne to one long even families they are worried a lot ko gor kano de kan ngaje no ne ko ke gat ko shi ga chu wen dien ke ka gwaza dien ajen minen yana tema la na dira long mitera mchu kujimi ka kan wi to she gor no de ran dera wo no bro la wo jako bi le oriar gwa mi shirye ke toktin be ke jeno shagwa ajin lele wona boka do Libya ka desert bo lele lutin to ba ku lelde kana tonin shinarin palping ka dob danan de narin palping je jena jeno wa ka Libya wa ka Morocco goro bo ka Europe ka jeni kujimi bilo jingno birek bilo je gwan ma changa kwanteleje ka jeno yo bo yakare ke jen mishal ga mebut ma ke tebej gona do de ka lieng tena mishit kana mene no jo bana nyoko milin kono gwaseme bana right ke jo mishalat mdongo ran da ro palping ke lieng de katin kontelat karodien ano ngai kono no ya Afrika la kana la no de kan te kamat baje kwen gi yakel imite talk of African unity while people suffer. Many African leaders have official often speak about African unity. The whole meeting make a speech and pose for photos, but the reality is very different. In their own countries, many of these leaders stay in power for years by silencing their people. Citizens are beaten, jailed, tortured, or even killed for demanding their right. Instead of bringing peace, democracy, or development, leaders often focus only on protecting their own power. Jolin kona magwasame nete ngwane rewe ka Africa tem special kwarmi konen kone la kwar African le kana roi ka Africa unity no de Africa dere chonkel den armat kel la dolken biken teke rwinit biken kalat did along lat kano benate kel bike tour na kan roi kana about the unity of Africa but ka togde tel na millet kana changa kel rei wini kenten kon tigaten Rewin kenen kwana tigaten tin roi kenaten keneri content ka power gwad mi mochika na goro no dera ndera right bat ken shungna chenchu ladne dor ajira mi jek gwad ba icho no ngumi ku na ku ke ladjor chika na goro no ba chochenchu kena chablat doi ken jiwech yen ken ka moy ken ka bot wene ko nakan ka ano jin ladi chondu ba jiga no jira me jeka ken lat kano de kan go unity Africa but ka within their own countries tele mal non kaneten tele peace miaten tele democracy miaten tele development miaten tele to go to la rodianten ka jana right ken ka ngu ko de Africa dere te ka matkel dere te ka unity dere jalkel wal tele mlet kene. This raised questioned what kind of unity are they talking about? Is it unity between leaders against their people, or a true unity that defend the weak and give voice to the poor? Mlat kano be Africa baroda mat enana. Emada dien lat kanamo. Jender lunu ka kwarkaro dien burdian mado. Inshallah Africa ka jodian mat. Gwan moko be keneken kula anak. Keneken kula shanga jeka madan chikorian mat keje. Enana. Awamada ojin bramadan and chuch man gor chonda be kam chonda den chala mada matcha deben ko yo mi kwaren mada te kaf ka yunti gor kana bikan wo biganetin kontin la tinete ko ken tin dong la week bikan ko kulo we la de jek nakan ka yen kan ka ko mi shirante wo la de chonda so you cannot deben state your right sika de lar kan wone gor ne men sika ne bendok. Many African organizations claim to look for solution, but refugees still suffer, war continue, and corruption is spread. Too often, such organizations serve leaders and officials who benefit from travel, money,
and privilege, while ordinary Africa remain in pain. Mugi kono no lat na rodi ne take mat Africa mugur ke den at the kel. Can organization the content tere we dan ka Africa right now right corner. A woman she can solve. She can go to Benabu, shoot Kobi, when we can call a jacker of a Jason contact of G or when we can inject him. One Korweka, tell me she can solve. Nay, you take a country and tell her of a Jason Tema. The Corona can go. Corruption when Yankawa. Nating one, Cham Kenton content they could wait, they could allocate. There's nothing Michigan change. Can organization tin bebo, Beacon Co became the 7 leader. Jan Sudan can, for example. Ike 2013 me sha Nuer me sha Jochrar. Ani sha John Jafu ka de kan mal de kan no. Amu mi kana lat. Ke 2013 benegat 2025 amene. Ana ngoda jen displacement ngode dana kunal na kin yadi jane ngode jawi kwam. Chikana ger hey Africa Union ngumi chalat. They done nothing. Tell me chikan lat chenga kel. Men je kana kan Africa Union ni jala jala ka re nyalema wokane la kan ya kan vet je dan kule la dungwich bekana kule cham allo all these organizations shall create ko bigger benefit kacho jadana shushkana not because that they're going to solve any problem tell a problem who can solve can ordinary African take a pain take a shushkana long go shanga ke jek and ekian gwan musikan shunken chicken katop kalat ken no take Africa unity malat ken how Africa unity be benedi for real African unity. If they want it to exist, it must begin with justice inside each country. Leaders must stop killing their citizens. Leaders must stop displacing their own citizens. They have to protect freedom. They have to create opportunities. And they also have to respect human dignity. Without this, the talk of unity remains only empty words. Malat kon magwaseme kan kwar Africa pankin. Mugur kono be mad but ten la talk Africa. Mugur kano bikan alat. Kenya bikan talk bikan a deal las gueste. Bikan chuang bikan a deal sup. Nire win ken. And a country be deal take a mal karwada. Country mital mal je take a chuang. Ko dara talk la dara jalep it take a leadership. Kukui untika mugore kukui African wode Africa dara one. Ramimo muno go de Africa dara la kel ke dara chuang kel. Ramamo be dore be de kon clear out Kenya. Bigger contact a mal, bigger contact a mal. Mitela mal keke, bigger country, chet ka Africa, bukan kula luangade. Ko organization di alti chak telekan power shanga kel. Power rante Canadian. They do not have any power. Jeni yana nene teme. We Africa Union we ke Juba, we right ke kir, we gaat we ke Juba, we right ke kir. Even other countries. Hike. Point Uganda point wudi shalga me Museveni. Chete karundang de kwarka milat ko take justice ke mad Africa mugurke. Dio sheche bara wal mi gorga jalato ko tele fairness ka kan wi ti tele transparency adobe den bukan Africa bukan kul united ka jamane lat kan we need Africa unity we can eject dora den dere lo dere yech wal dor we eject kono realo ment dor ka mi shi realeka. You clean up your mess in your country, that's when you can talk about Africa unity. But when your country is in mess, how can you expect Africa to have one unity? And these organizations, they never solve anything. Take, for example, South Sudan. Since the conflict started in 2013, what have the African Union did? Gaat, even international community, they have done nothing because self-community is still in power. They have done nothing. Tell me to talk. All the people that are still in refugees, they are still displacing them up to death. This 2025. Tell me to solve for Africa Union. Tell a door shangake. Mugur kono be mad be benka Africa Union. Alam kwalchola Africa Union bunarian mad kel. Okay. Bane ngaji nodi. Yoje chui kana. Eno bunale jien, you know. Wana wina toko kien. Wana ka Libya, wana ka Europe, kare year, one mo wana do ka yakten kliuna. Magu yenedi, you know, ne mi jini gueje,
ne de kon GNT to ke Libya shanga ke je ne point den ke ne de kon til African tin ke Libya shanga ke je o Morocco we can ko we ko kid we Africa ko kid you cannot even find a job there forget about Africa there take unity we can solve nije anetin kon la kwar and again lenga ne de kon la mal we ala by the way ke ne de kontin te la kwar kontin cha mo ke yo dong ba na ba ga cholo no weekend ka mat no weekend gwadul ka wonman da diɛn then after that mishika we bekan urai ka kwi Africa unity bekan a lot no to Africa unity tetin ana marodian be a mat re wido diɛn in another country while your own country is in myth amara diɛn kwalo goro amara wa goro na gwan mishanga na jekten joke ke kwa displays within Africa gwan mishi de ni shikan de ni Africa shikan dierba naka ne ken yo ken ken so mi na chi gen be ko le mit lo raba ajo dien mu gor ken no balat no take Africa unity mu gor ke Africa unity will only come when the justice are served okay mi cha tok cha jala goste yes de kon la no bi mal beteri beben so jo mi shit kana me lin kono me ata dan and the Africa no dare tenyam ka je mugor kan mat in a country in Africa be wede be jedire aleka so tin chalat gwase me chale ngaje no cha sa Sudanese ke Sudanese cho kudang bar wa cha deport mara dien bi adil ngaje no nene cha ne di chuk bangwan cha yen ke Libya anyok mela sad news ke breaking ne ti chop ke jendir baro te la South Sudanese wa chi bat ke Mediterranean Sea kwa ke gwada dana tigten Mediterranean Sea gen a year me babab long ma cha pe lo gen shala babdit mi wi ke Europe bo don bi ateke tane di aldara mo chi amal chop no mi she vodun te yak ke tok chi ali un gwada mone so areng midire long awonat ka Europe ko wona ka Europe ko dongo ana betigre be joger ko jen ko linga tama ko Africa chicken dier kan ken la kula jen den bro ko gor gwan me de dong de tekten so be chema so jo me agenda no gore de nyaa yekel mi jiram jidit kan Nuer online TV channel gore jen wojin bi Nuer online TV channel bi je subscribe ka bi notification bell bi je twan mi tegaler mi ci brebe cho mala ci bëgg ana shu lertin ko ken shu ka miss ko ni chiang la tegaler shu ko wan ki de telan kalat in detail ka do dan shi ko to ko je verified information kalan ka no ngone ani gore no bi lerti bi ka nyaane ko ken ban nyu je ka ler dien be tegamal bye bye